mana fa tai mo le fa no mo le temil nei vai ngol tai ma lo se fo mo ria ia fa talo fatu te vai ma Janine ma lo fo ile so fo mo ria nei so fo tatu o le mai le nga tonu al to ya so fo le ma sino November sao le le sao no nga ma lo fo lo mo ria ma lo fo to mo na vai ngol ta tu ngal wenga a to mai le tau Samoa nei tai a ia olo o tau fa malu tai a masalo o le aso na fisa fa pena fo yo na ufitia le tele o le tulu i yao pong sa fu ne ma fu i timu a sa papa fa i tili ma emo wila le o le na le la tau fa pe mai tau fa ve mai wingol tau ne so tu ia la no de ai tatu te ai pe temio o le tau o fa ma timu ma lo fa tele nei tai out au le tala no tu langa le o sa wanga fo le tinam tama tai tono ainga te lo sta la fa vo fo ile tunu o le tu ol malo sta sio sui ol tatu palmene a mana ia a tonu le tu langa na fa te ia fo ile tai o na file telefano no ia ona o le bala upa ia fo ile le i sta sio foi pule o lo fo io tu tu le to fine foi pule o le tu malo mission parliament le sunga ya tapulu pali i Nikoli Heng le vatere o tau ave fo i le tamali i le tohi foi pule o le parliament o tatu tunu tavai mali tele foi lona sao i a mese wa lona tule mai le taimi o vea ma minister tupe i napa ya inga umba te lo wa tele foi lona sao ia wala le tunu o i tau sanga umba ia tele lona sao wa sa minister tupe ia vivia foi e minister o ngaruenga tele le malo sai tonu foi committee wa le tu malo nei le pa inga le school fitu o la i tonu le committee foi nei o tupe al parliament lo ve te fono wa tele foi lona si le fia lo ia umia fa ilo ngai tu lang ai tamau ainga fa ilo foi Samoa University fa sa talang nol pokla menel taya folele tausia ia pa use toa tu lai mai se toa ole ale vai folele mal tu lango ia se time o by election ele foi tu malo vai mau to ia olo ia la fo ia inga tu la fono e le fa vai le fa pena fo ia tu la fono al parliament e fa pena ona sila ia il fon fitalai ile time fo e bala waile fainga palo tele titi o le wa mo tino wa mo no fo wa le tu malo i sui foi pul ia o se sui foi pul fo i te lo tele ia ona pulo sa ia o ve ma foi pul wa na mo fili mai o le foi pul no fo ne lu ala palo te tas mane tasi le na fili mai palo tele titi ya te semol tu sangalna alwai teu foi el fa vai mo tu lan fa pena ile tu la fono fainga palot solo ia le no foi lu o palot te tas pale la le sunga i tapunu po pali i le tofi olo na suafa tau le o Nikoli Heng wa o tu langa ia sa ia no fo na lu ele tau fa pese i umia se suafa mutai te lu suafa tau le fo le wa o no fo le palot te tas ia po fo ie foi fa i wa fokas alwa iwa suile fa vai mateu pula fono fenga palot ia walo ia lo tau foi pule umona umia so fa matai le lana so fa matai lo ia Nikoli Heng ia pali tau va mai lo i le si fenga palot wa ia tu malo voi nei tu taulanga open 6 mani le na tu la mai lo i le no fo tu taulanga o le tu malo le vai monga ai te foi voto te teu ia fa vai ia masui foi tu la fono fenga palota tu vai ta tu malo palota ia le lau e male tu malo le vai mo tot ia le tau va mai no suafa tapunu ia le na manu malo e le tu sanga e tene lu afen wotas ia le wala au lo ku e le tamali ia le foto atu sanga masina ia le pai ina fo malo fa taia ngana te tilo tulanga leo sa wanga fo leo tinama tama tai tono ainga pe ia fo ringa mai le ma se fa ti tono Samoa ngon mana le fo i fa fitauri ia esa ole fo ina malele le minister ne va ya so mo fa ilo afu i fa mo bongo le sa i dinga na fa ile du afe to sanga du afe fa su no pa sene na u ai su lima su to sanga to na ia ile du afe su tu ai to fa ile si sa i dinga de survey
ai sau fa mo no su percent no bing ele o la o le tu mata ina la si tatu tilo o le ale tau no le si su nga o le afu o ye se tu langa nga po kalame fatin ile alu dal ia pe o le fa ia por kalame a la alu ai du o le foi tau ba ai i sa i ringa na pe ai sa i ringa po o ani mafu anga o le amo mai ai e mafu ai ona le fa titi ai adu pe au sa wanga ye pio na fi ai tinam tama o le mata watu fa mo o le tele au sa wanga nei o le mafu ni ngali ia mo fa o le mata ba ta ala fo ia sa wanga fo ni la ya fi ai fo ni tu para to ri sa wa ina inisio ai pe le tele la ele tit ai pe ia le tu pa ri tama ta ile fa si sa te ia sa wanga la ai fa na tene la i te le tatu tu a misi o fa na wichi fa ia si ma o no fa mo le ai no mela Ola lo silsilane le taimi o ye ni por kala mer malo fanga solo fo le se tau fi so soani ia fa ititi le fa fi tau le male tulango tule mai tele por kala me te vai to tele por kala me wa mtanga wenga le o tinam tama cha ile fe ngai male fa tiro ino o nanga nei ia o le fo e fa la tonga tu mo tile longo tu ye me se fa la tonga le to manga ia tele fo ela to tau fainga i le tau tinei ala vor fa fi tau ni nei ai a fu fo ia i le so soni mai fa fo fa la tonga malo i fa fo e au mai e fa tu pe ia tu langa nei me se fo le sao le malo ia o le o sao no mi style tu a tele o tu pe se la 1 miliona de tau sang a fu fo la tu langa le ka ko GDP le gross domestic product le fu ia i le au fa ingo tu pe le alu i po kalamene fa ia si tele va le su val miliona ma se la tu 2 miliona i le tau sang ele tu pe light wa fu la le au fa ingo tu pe nei i tu pe sa atu fa la tonga tu ma o fa ti noi por kalam a fa pela le tele tupe tele por kalame a le ai le fa ititi le fa fitau lo ye nei ola la se silangan mana ola kong wala le sia wala la fa ngai se kau kinga ye la le tulanga le madu tu le mai tono la tunu ia o te loa o se facilita o le facilita awa o se facility mai atanga ta po le ala fo awa le na o tanga wanga le o tinam tama ta ipo fala tumba o TF ngai ma por kalam o sa mo tanga o e kalesia lono bina e pe ta wali ali mai la baba ia toi lete ele o tutu tanga ta fa tino le ngalwenga e so swani tinei ai awa tanga wanga le malo mana i fala tonga ia mana i kalesia fo ole tu malo si tau fa tino ngalwenga ai le o isi sa o pule ngali fai pule tong ia e lunga e se tu langa ho nei ta tu te lo ai ole tu fa ta si tinei fa fitau au te lo a tu fa ta si tanga ta o tu langa na tau no ia ai tau kun ta tu fusili o a fianga o tangata a fianga o mafo fa wa isi mafo fa tino tu langa ne wa fianga o mafo mai ono tu tonu lo to i fale le ai mani e ni so tanga i fa fitau ni ese o me fai tonu le ainga o fa fitau ni fa le ngali fa fitau ni la ya fi ai fa na awa e tau o contributing factors umane le tu langa fo nei le lo to ita mafu ai ona na sa wa i tangata ia sa wa hole le fas ai la mali sa wa ngavo ile le mai o sa wa ngol tino o le mafo fa male nga sa wa ngavo mai so le tu la ko no matanga ai fai tinam tama ta infana malo vafta yang al mana later fo okay o leu tatu ia ile asmo mo le masina lon exploitation ne tu sanga la tatu wanga tu by time Christmas o le ale tulango ia ile fu fanga malo ina ia pui le atu no mai le fa mai wale ma wa tono ni sina mai sima ngal langi o le aile ia le sale ko viki ma langi lo walu nei va aile mai asolen tenimel va so nei le stasi o nanga mo tanga singa se mo tua ai o tu ia bon te yo ratula fa mai fa mo mola o testo wal wele vai fo ba o le terminal nga le fato ato fa ile se test i te u pa ya tu suanga o mai e post
ia o le no foi atua ia le suenga mo lava ia so male amata mal vaso de yo la saunga le mu au te lo le patino ntanga luenga o foi malo loina ia le ondanga le temile ia ona le ata te va ia tu foi saina la to yo foi solo te ono le feite le malo no tu langa ino tanga vo ne ono pui ngor special covid na tu no wa saina la amata mai ai mani ale vo la tatu va ia tu ya New Zealand ia mai si moto ia te lo la uto e amata na solo ia sia mole le virus o le covid te lo fo estu na o le mata tu tatu o na ngol so fo malo lo ine Samoa ina ia to e fa pena ona fai masia ki tanga le ngo le fo sa lo to le malanga mai o tatu o tunu ia mo sa lo to fo i pot tonga ma tu langa o le ini ia inga fo ne o fai o le puni fonga ia ma tauti le tu baba ia o tu langa na e masani ona vave ona pisi e fa ma il nei ai talo si ia wa le to mo ma ia se li poti so fo malo lo ina ile tu langa ile pesi o le siama tatu tu ma lo bang mol moli o le o fa mali mai o le o tu ma wal tatu to Samoa le tier 2 pe ona la son nafia ngama ya na sa fa fo fa tal no nga o le Palestine tatu pulengo la kapiliki le tu se tala fi na ile pulengo la kapiliki o le watu mawal tatu au to Samoa au ye vai nga lu po le tier 2 wal tu langa fo de ma volunga sa ye tatu o sia le semi final o lo ile final ia sa tatu manatu o le afa pena ona tatu se atu le tulanga momo ale ila le tatu te ye pel tulanga lu ole ila u fa longo il fa manga Palestine o le tau o le tatu ye pel tulanga lu o le tulanga fo le ava no tatu walum fa na le ta alo au ye Australia New Zealand e pai ona o mai ye ta alo a tatu te se elo au ye vanga momo ia ina la lo kai le fa to ta alo mo tatu a tono stulanga fiel na ile Palestine male la to fo puler ta longa la kapili kil tatu tu yo le la fa o tatu ye pe le vaenga lua ai o le si tulanga le o matau ye o le na tatu au ia ye ni ta longa fo ni fa awa ya te buma ina yo o tu le si pulangi le si fa tau sango lu mana nei o la tu maul ma o lungo le tapena yo le mele ye ia se vang na tonga o tatou ma fit ia na a me se la tunu le papo ni kini wa malo si tele le ta longa la kapiliki e se asa ta vai o faini ta mi sanga vo le pe o le super rugby ai na fai ta tu ta mi sanga va pe na le super rugby league ne ye ma tunu ne fa so do le ta mi sanga pe ta mi sanga le NRL Australia ia pe o foi ta tu au ta alo ai o Australia ma o foi New Zealand eu acho que muito fato são o se amuta pena nga tunu tetas mano la fionga mano fa tele lava mo fa abno mo temil nei foi temil ta ala taru tele no atili les foi le paulia ai manu ia fai pon le solu ia manu ia foi nga luenga nga tonu vai aso tal se eu atu les foi le wala le mai tatu te fon le ia se foi ia